Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. U nga ze u hleketelela leswaku Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu vo konyolola loko va engetelela muhumelerisi wa vunharhu estudio xa Kangove. Eka masiku ya mbirhi lama ya nga hundza hi voni ku fika ku engeteleriwa muhumelerisi wa vunharhu estudio xa Kangove lexi ku nga studio lexi nga hansi ka vufambisi bya Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu, loyi muhumelerisi wa kona ku nga va Dawu. Ha swi tiva leswaku a ku ri na vahumelerisi vambirhi lava ku nga DJ Gift Magigwani na DJ Pride Mpanyasi, hi vona lava va humelerisa vunanga estudio xa Mr Post. Kambe hi voni ku fika ku engeteleriwa muhumelerisi wa vunharhu, naswona ku le ku tirhiweni ka album ya xiyimbeleri Psychology Madzongo Siweya. Loko ho tsundzuka hi siku ra 26 Sunguti eka lembe ra 2023, muhumelerisi wa vunanga bya Benny Mayengani the President Hlavu the Gupta u fiki a posta a tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a vutiseke leswaku vanhu va nga tsakela leswaku a tirha na mani. Hi marito lama swi le rivaleni leswaku Hlavu the Gupta u na ku tsakela leswaku a kuma munhu wa ku n'wi pfuna ku humelerisa vunanga bya Benny Mayengani the President. Kambe hi voni xiyimbeleri Benny Mayengani the President enkosini wa boti wa vona va vula leswaku vona a va nge pfuki na siku na rin'we va jikeli Hlavu the Gupta, va ta tirha na Hlavu the Gupta waya. Kasi na hi siku ra vu-6 Nyenyanyana eka lembe ra 2023 va endle nkandziyiso laha a va ri thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga hlasela na xiyimbeleri Rhangani the Producer. Va tlhela va tiyisisa ku vula marito ya ku a va nge jikeli Hlavu the Gupta, va ta tirha na Hlavu the Gupta waya tanihiloko va ti kumele yena. Ku kala ndzi vula leswaku Mr Post ingaku vo konyolola loko va engetelela muhumelerisi wa vunharhu, ndzi vula hi mhaka ya ku endzhaku ka loko Hlavu the Gupta a ta va a kombisile leswaku u tsakela ku va a kuma munhu wa ku n'wi pfuna, Benny Mayengani the President vo vula leswaku vona va ta tirha na Hlavu. A va vulavulangi hikuva va engetelela muhumelerisi loyi a nga ta pfuna Hlavu the Gupta. Endzhaku ka sweswo hi voni Mr Post va engetelela muhumelerisi wa vunharhu estudio xa vona. Hi ku vona ka mina ndzi vona ingaku a swi nga bohi ngopfu leswaku Mr Post va engetelela muhumelerisi wa vunharhu estudio xa vona tanihiloko va karhi va tirhisana na vahumelerisi vambirhi naswona va ri ku tirheni kahle swinene. Kambe lexi ndzi nga xi dyondza hi Mr Post i ku ndzi vona ingaku ku na leswi va nga swi tekelela eka Dr Joe Shirimani, ku na leswi va swi mameke eka Dr Joe Shirimani. Dr Joe Shirimani i munhu wa ku loko va tirha tanihi team kumbe va tirha hi nhlengelo. Se ni vona ingaku Mr Post va fiki va swi mama kumbe ku swi dyondza eka Dr Joe Shirimani, naswona va swi vonile leswaku swi na matimba swinene. Hi yo mhaka Mr Post loko u languta a va chavi ku va va tirhisana na vanhu vo tala loko va tirha album ya vona. Va swi tiva leswaku laha ku hlanganaka madzongo ya vanhu vo tala swi endla leswaku ku va na vuhumelerisi bya matimba swinene. Se hi yo mhaka ni vona ingaku Mr Post ku na leswi va swi dyondzeke eka Dr Joe Shirimani kumbe ku na leswi va swi tekeleleke eka Dr Joe Shirimani. Naswona Mr Post va na ku vula marito ya leswaku a va fambi hi direction yona leyi hina hi hleketelelaka leswaku va ta famba hi yona. A hi nga swi hleketelelangi leswaku Mr Post va nga ha kuma muhumelerisi wa vunharhu ku va a pfuna Mpanyasi na Magigwani tanihiloko hi vona va ri ku tirheni ka ntirho wa kahle. Kambe tirhelo ra Mr Post a ri fani na tirhelo ra vanhu van'wanyana. Ni vona ingaku Mr Post va hambanile na vanhu van'wanyana tanihiloko va vula na vona leswaku va famba hi direction ya ku tiviwa hi vona va ri voxe. Leswi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.